Na njedzelju u televizijni magazinu uvidit se o čim še diskutovalo na porядnej schadzki Nacionalного совіту od 13. marca. Kulturno-prosvitne društvo Karpati z Ozerbašuše i toho roku rihta za nastup na festivalu u Svidniku. Či pošvitko budze rješeni socijalni problem Šestroh Novaković, tiš opaćce u magazinu. Na Međunarodnim salonu knjiškoh na Novosadskim sajme predstavena dijalnost novinsko-vydavateljnej ustanovi Ruske slovo. Či možvi vožit vojvodjanske vino do Evropske uniji, uvidit se na njedzelju u televizijni magazinu na 20 hodin.